Srdačan pozdrav svima vama. Ja se radujem da smo evo ponovo zajedno u još jednoj emisiji. I možda kažem da cela ova serija ima naslov Šta ako postoji odgovor? I danas govorimo na temu rat u svetu duhova. Šta mislite, kakvo bi oružje Bog upotrebio kada bi morao da učestvuje u ratu? Sigurno se ne bi igrao nekim primitivnim oružjem kao što su koplja, puške, pa čak i bombe. Sasvim je sigurno da onaj koji je stvorio atom zna sve moguće tajne njegovog ponašanja. On je u stanju da potpuno upravlja nuklearnom silom. Samo da vas podsjetim na koji način je Bog stvarao ovaj naš svet kroz tekst koji se nalazi u Psalmu 33. u 6. i 9. tekstu. Dakle, Psalam 33, 6 i 9 kaže: Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njegova. 9. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Dakle, šta se u stvari dogodilo? Kako, na koji način je Bog stvarao? On kaže reče i postade. On zapovedi i pokaza se. Zato bi on koji je dozvao svetu postojanje rečju mogao da svoje neprijatelje liši postojanja samo jednom svojom, ne samo rečju, već i pomisli. Međutim, knjiga Otkrivenja nam govori da je nastao rat na nebu. Ima nečeg čudnog u vezi sa tim ratom jer se ne spominje nikakvo oružje. Što je još čudnije, nije bilo nikakvih gubitaka ni sa jedne ni sa druge strane. I zato poslušajmo izveštaj iz Otkrivenja 12. poglavlja, gde čitamo od 7. do 9. teksta koji opisuje taj rat. I posta rat na nebu, Mihajlo i anđeli njegovi udariše na aždahu i bise aždaha i anđeli njezini i ne nadvladaše i više im se ne nađe mesta na nebu. Izbačena bi aždaha velika stara zmija koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svet. Izbačena bi na zemlju i anđeli njezini izbačeni biše s njom. Dakle, zapazimo biblijski tekst koji nam objašnjava šta je ono što je do kakvog sukoba je došlo u tom trenutku gore na nebu. Nijedno koplje nije bilo bačeno. Nije bio ispaljen nijedan metak. Nikakvo smrtonosno zračenje nije bilo čak ni jedne žrtve. Sotona i njegovi anđeli su izgubili rat. I oni su jednostavno bili zbačeni, odnosno proterani sa neba. Nebo više nije bilo njihov dom. Svaki učesnik u ovom ratu je i dan dana živ. Nijedan poraženi neprijatelj nije iza rešetaka. Svi imaju izuzetno veliku slobodu, iako je Bog ograničio njihove sposobnosti. Čudno, zar ne? Ali otkrićemo i zašto. Otkrićemo da je taj rat na nebu bio samo početak velike, viševekovne borbe koja još traje. Ali kada se završi, neće biti ni jednog stanovnika svemira koji bi pogrešno razumeo Božje postupanje sa pobunjenicima. Nijedan slučaj neće se ostaviti nerešen. Bog više neće morati da bude na ispitu pred svojim podanicima. Nikada više njegov karakter neće biti doveden u pitanje. A u tom konačnom obračunu ovde na zemlji sa jedne strane neće biti nikakvih žrtava, a sa druge neće biti preživelih. Pobuna će zauvek nestati i sa njom svega onoga što je ona donela. A možda vam izgleda da je Bog malo spor u ovome delovanju, ali ne zaboravite, on ostavlja dovoljno vremena da bi pravedno postupio. Da li biste možda želeli da je drugačije? A vratimo se ratu na nebu. Ko je učestvovao u njemu?
Mihajlo i njegovi anđeli i Aždaja i njeni anđeli. Aždaja je nazvana starom zmijom, đavolom i Sotonom. Dakle, đavo i Sotona su jedno te isto. I Sotona je s pravom nazvan stara zmija jer je bio prerušen u zmiju kada je izazvao pad naših praroditelja. Dobro. A ko je Mihajlo? Očigledno da je Mihajlo ili Mihajlo arhanđel niko drugi nego Božji sin. Onaj koga mi poznajemo pod imenom Hristos ili Isus. Ali neko će reći, čekajte, Isus nije bio rođen do Vitlema. A zar to nije bilo taj događaj prije Vitlema? Jeste. Međutim, prvo, Mihej koji je prorekao Isusovo rođenje u Vitlemu kaže sljedeće. Čitamo u Mihejevoj knjizi u 5. poglavlju, peto poglavlje, drugi tekst koji kaže ovako. A ti, Vitleme Efrato, ako jesi najmanji među tisućama judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena. Ko će biti rođen u Vitlemu? Šta kaže tekst? Onaj koji postoji od večnih vremena. Drugo, apostol Jovan u 1. poglavlju, od 1. do 3. teksta, kaže sljedeće. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Ko je ta reč koja je stvarala sve svetove? Odgovor je u 14. tekstu. I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca. Prema tome, nije postojalo vreme kada onaj koga mi zovemo Isus nije postojao zajedno sa svojim Ocem. On je stvoritelj. Isus nije bio stvoreno biće. Isus nije bio jedan od anđela. On nije bio anđeo uzdignut na neki visoki, viši položaj. On je Bog. I apostol Pavle u Jevrejima poslanici u 1. poglavlju čitamo tekstove od 3. do 14. gde to jasno se izražava. Nećemo čitati sve ove tekstove, čitajte ih kasnije sami. Ja bih želeo da čitamo samo 8. i 10. Dakle, Jevrejima poslanica, 1. poglavlje, 8. i 10. A sinu, presto je tvoj Bože va vek veka, palica je pravde, palica carstva tvoga. I opet, ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju i nebesa su dela ruku tvojih. Ko je sin? Isus. Kako ga Biblija naziva? Kaže Bože. Šta još kaže za njega? Ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju i nebesa su dela ruku tvojih. Kao i Jovan, apostol Pavle govori o Isusu kao stvoritelju, a to može samo Bog. Znam da je Isus ponekad nazvan arhanđelom, ali šta to znači? Evo čitamo u 1. Solunjanima 4. poglavlje 16. tekst. 1. Solunjanima 4.16. Jer će sam Gospod sa zapovešću s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Zapazite, on je Gospod. On vaskrsava. Dobro, a zašto kaže da je arhanđeo? Ne zato što je anđeo, već zato što je voljen i vojskovođa svih anđela. Interesantno je da se ime Mihajlo u Bibliji spominje pre svega ne i jedino kada se govori o sukobu između Božjeg sina i Sotone. Što je logično zaključiti da je ime Mihajlo bilo
ime pod kojim je Isus bio poznat na nebu pre nego što se rodio kao malo dete u Vitlejemu. A možda da dodam još i ovo. Jevrejska reč Mikael znači ko je kao Bog. Dakle, u tom nebeskom ratu Mihajlo, Isus Hristos, njegovi anđeli stali su nasuprot Sotoni i njegovim anđelima koji su mu se pridružili u pobuni. A sada neko kaže, dobro, a ko su ti anđeli? Da nisu to neki duhovi ljudi koji su umrli na ovom svetu? Ne, to ne bi bilo logično, jer su anđeli postojali pre nego što je naša zemlja stvorena. U stvari, mnogo pre nego što je bilo ko umro. Anđeli su bića stvorena sa namerom da nastane nebo, svet u kome je sam Božji presto. Ali moramo da malo bolje utvrdimo ko je Sotona. Pošto je važno da shvatimo ko su ti učesnici te velike borbe. Odakle vodi poreklo ovaj vođa pobune? Ko je on bio pre nego što je nazvan Sotona, pre nego što je postao đavo i pobunjenik? Sigurno da Bog nije stvorio đavola. Nezamislivo je da Bog ljubavi stvori biće koje bi bilo zlo. Šta se u stvari dogodilo? Biblija opisuje začetnika pobune kao Lucifera. On je bio jedan sjajan, blistavi anđeo. Ali nešto se dogodilo. Došlo je do promene. Taj sjajni sin zore postao je đavo. Učinio je sam sebe đavolom, Sotonom. Izgleda čudno, zar ne? Ali prorok Isaija nam iznosi neke pojedinosti. I zato želim da čitamo u knjizi proroka Isaije u 14. poglavlju od 12. do 14. teksta. Isaija 14, 12 do 14. Kako pade s neba zvezdo danice kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koju si gazio narode, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božih podignuću presto svoj, sešću na gori zbornoj na strani severnoj, izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim. Sve je to počelo u srcu, u umu, gde i počinje svako zlo. Ovaj sjajni anđeo je postao nezadovoljan svojim položajem anđela. Čak i iako je bio najviši od anđela, poželeo je Božji presto. Želeo je da bude kao Bog po moći, ali ne i po karakteru. I prorok Jezekilj opisuje reči koje je Bog izgovorio o samome Luciferu. I zato čitamo u Jezekilji 28, 14 i 15. Jezekija 28, 14 i 15. Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš, ja te postavih. Ti beše na svetoj gori Božoj, hođaše posved kamenja ognjenoga. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi, dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Gde je započeo problem? Pogledajte 17. tekst. Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošću svojom, bacit ću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju. Da li vidite da je ovaj sjajni anđeo bio toliko cenjen da je bio do samog Božjeg prestola? Veću čast niko nije imao. Ali on postaje ponosan na svoju lepotu, na svoju svetlost, na svoju mudrost i razmišlja da kao najviši nebeski anđeo nije dovoljno cenjen. Njega su voleli, divili su mu se svi ostali anđeli, a izgleda da mu to nije bilo dovoljno. On je želeo neograničenu moć, neograničenu vlast. Nije više želeo da bude anđeo. Želeo je da bude Bog. Očigledno je da se Lucifer nije borio protiv ovakvih misli, jer on je bio stvoreno biće. On nije mogao da
zauzme položaj Boga jer Bog je stvoritelj. A onda podsticao je te svoje misli. I greh je ušao u svemir gde nikada nije postojao, upravo kroz Sotonu. Ali niko osim Boga, koji je sveznajuć, nije znao da je to greh i kako će posljedice biti toga greha. Znate, greh je čudan. Ne možete ga objasniti. Objasniti ga značilo bi isto tako i opravdati ga, a on se ne može opravdati. Lucifer ne bi mogao da se opravda time kako je bio uskraćen, kako je bio odbačen i kako je za sve kriva njegova okolina. Nebo mu je dalo sve što je trebalo da mu da, ali on je želeo više. U početku možda nije ni razumeo ta čudna osjećanja u svom srcu, međutim, mora da su mu kasnije bile objašnjene te posljedice. Isus Hristos ga je nežno molio da se promeni. Mora da su ga i drugi anđeli nagovarali da ostavi taj svoj opasan put. I tada je mogao da se pokaje. Bilo bi mu oprošteno, ali on je bio suviše ponosan da bi se kajao. Počeo je da širi svoje misli među anđelima, sve dok 1/3 anđela nije zastranila zajedno sa njim. Pogledajte Otkrivenje 12:14. Otkrivenje 12. poglavlje 14. tekst. 4. I rep njezin odvuče 1/3 zvezda nebeskih i baci ih na zemlju. A ždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždre dete kad rodi. Dakle, zapazimo, Lucifer je postao đavo i on je zajedno sa svojim anđelima odlučio da se sukobi sa Bogom. Da li je Bog na bilo koji način bio odgovoran za to? Šta ako je ovaj sjajni anđeo bio stvoren sa nekim nedostatkom, sa nekom sakrivenom manom koja je tu sada došla do izražaja? Nije li Bog možda nenamerno stvorio đavola, kažu neki? Dragi moji, Bog ništa ne čini slučajno. I Bog ne stvara ništa nesavršeno. Lucifer je, čitali smo malo čas, bio savršen od dana kad je stvoren. Stvoren je savršen, ali nije stvoren kao robot. Bio je stvoren sa slobodom izbora. Njemu je bio dat taj dar slobode. Bog je znao kakav rizik samim tim preuzima. On je znao da bi nekada, negde, neko mogao odlučiti da zgreši, da se pobuni. A Lucifer je to učinio. Šta je trebalo da Bog sada učini? Uništenje Lucifera i njegovih anđela bilo bi pogrešno shvaćeno. Time bi se samo potvrdile optužbe pobunjenika da je Bog nemilosrdni diktator i tiranik koji ne voli svoje podanike. Moralo se dopustiti da greh raste sve dok čitav svemir ne vidi njegov smrtonosni plod. Sotonin karakter morao je da bude raskrinkan. Bog je morao da bude na ispitu pred svojim stvorenjima da bi oni uvideli ko je onaj koji zaista brine o njima. A za to je bilo potrebno vreme. Međutim, nije bilo drugog načina. Jer kada bi ostao samo jedan tračak pobune, kada bi ostao samo jedan kome bi pitanje Božjeg karaktera ostalo nerazjašnjeno, mogla bi se jednog dana ponovo podići pobuna i ugroziti sigurnost svemira. Ljudi, anđeli, svetovi koji nisu sagrešili, morali su da shvate strašne razmere koje greh može da primi. Oni su morali da uvek iznova sagledavaju nemilosrdnu, lažnu, surovu prirodu greha. Mogli su da vide
posljedice greha u svoj njegovoj sramnoj realnosti, da bi se ceo svemir užasnut time odvratio od njega, da ga više nikada ne učini. A onda će neko postaviti pitanje, a zar nije bilo načina da se sve to spreči? Zar je tragedija greha bila neizbežna? Da li je moralo doći do pobune? Ne, nije moralo. Bog je imao nekoliko mogućnosti. Mogao je recimo da svemir ostavi praznim. Galaksije koje će biti bez trunke života, zvezdama koje poslušno idu svojim orbitama zato što ne mogu drugačije, ali zvezde ne mogu da izražavaju zahvalnost, ne mogu da vole. Bio bi to prazan svemir. Sve to ne bi ispunilo prazninu Božjeg srca. Bog je ljubav i on čezne da da ljubav, ali želi da je primi. Galaksije, ma kako blještava bila njihova svetlost, ne bi mogla da donesu Bogu radost. Kako bi Bog ljubavi, čije srce planti željom da tu ljubav sa nekim podeli, kako bi takav Bog mogao biti zadovoljan ogromnom, beživotnom, nedirnutom prazninom svuda oko sebe? Kako bi takav Bog mogao da ćuti kada je znao da zvuk njegovog glasa može dozvati u postojanje neograničeno prostranstvo svemira i da postoji život? Mogao je naravno da svoje carstvo ispuni robotima koji će biti programirani da slušaju, da ga obožavaju, čak i da govore da ga vole. Ali to ne bi bio pravi istinski osjećaj, to ne bi bilo stvarno, to bi bilo programirano. Pobuna je bila nemoguća. Ali isto tako bi bilo nemoguće i sreća, i zadovoljstvo, i mir. Bog bi bio uvek usamljen. On je želeo stvorenja koja će voleti i koja će iz zahvalnosti voleti njega. Ali još nešto. Ako je Bog kao stvoritelj koji sve zna, znao ko će se pobuniti, onda je mogao stvoriti samo one koji će mu ostati odani, poslušni i verni. A mogao je da ne stvori one koji će narušiti svemirski mir. Ali da li bi to bila prava sloboda? Da li bi jedna takva manipulacija činom stvaranja bila mnogo opravdanija od manipulacije umovima i slobodom izbora njegovih stvorenja? Teško. Kako bi Bog mogao da bude srećan znajući da je svemir siguran samo zato što je on uklonio i najmanju mogućnost pobune time što nije stvorio moguće pobunjenike? Dakle, postojala je samo jedna mogućnost. Bog je mogao da u svako stvoreno biće usadi slobodu izbora da mu bude i da mu ne bude verno. Rizik je bio ogroman, ali su mogućnosti bile divne. I Bog je preuzeo rizik. Stvorio je anđele i nebom se zaorila pesma. Ispunio je sve stvorene svetove zvucima života. Zato, dragi moji, rat u svetu duhova nije bio neki običan sukob. To nije bio sukob oružja, već sukob karaktera, istine i laži. To nije bila borba tela, već borba srca i uma. Borba lojalnosti i istine nasuprot ponosu i obmani i sumnji. U ovom nevidljivom, ali sudbonosnom ratu jedno pitanje je odzvanjalo i odzvanjaće kroz večnost. Ko je dostojan poverenja? I Bog nije odgovorio silom. Nije uništio pobunjenike u trenu, iako je mogao. Umesto toga, dozvolio je da se istina pokaže. Ne da bi sebe spasao, već da bi mi mogli slobodno da izaberemo razumevajući celinu.
To je izbor koji i danas stoji pred svakim od nas. U svetu gde se još uvek vodi produžena verzija tog prvog rata u mislima, u odnosima, u vrednostima, mi biramo stranu. I ne biramo samo rečima, već svakim delom, svakim stavom, svakom mišlju. Zato bih želeo da zaključimo. Bog ne traži slepo pokoravanje. On ne traži pouzdanje na neki način bez osnova. On ne zahteva robote, već slobodna bića koja mu veruju zato što ga poznaju. On ne ruši sumnje silom, već ih pobeđuje strpljivošću, ljubavlju i istinom. U tom velikom ratu koji nije završen, ali ima siguran kraj, Bog ne traži vojnike s oružjem, već sinove i kćeri sa verom. A pobeda već je započeta. Znate li gde? Na krstu. I svako ko izabere istinu, ko izabere ljubav i vernost, stoji na strani pobednika. Jer doći će dan kada će se pitanje greha zatvoriti zauvek. I tada će ceo svemir, od najsjajnije zvezde do najslabijeg srca, znati jedno. Bog je uvek bio u pravu, jer je Bog dostojan ljubavi. Dostojan zato što je on ljubav. Pomolimo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala za predivnu mogućnost koju si nam dao da spoznamo tu istinu o zlu i o grehu, jer nas on zaokuplja i oko nas je svakoga dana. Ali, Gospode, mi želimo da svojom slobodnom voljom stavimo sebe u tvoje ruke, da nas čuvaš od zla, da nas zaštitiš i kad dođe iskušenje, da ne padnemo, da ne grešimo. Ti si pobedio Sotonu smrću svog Sina Isusa Hrista. I ti si omogućio da svako od nas, kada ti se obrati, može dobiti silu da bude pobednik. O Gospode, učini zlu kraj, jer i učini kraj samome Sotoni, tako što će se Hristos vratiti i uspostaviti svoje carstvo u kojem nikada više zla, greha, patnje neće biti. Želimo da to doživimo. Pomozi nam u tome u Hristovo ime. Amin.